Aruti biashara thoko ya marigiti tauni ya Embu ni makaite ni undu wa uria mwako wa thoko njeru uratwarithwo na mbere makiuga ni wa gikiro kia thi makiria kuri uria merirwe. Miaka iri mivituku thirikari ya kaunti yarutire kieraniro gia gwaka thoko ya kiriu ina ngoroba na ikiambatira ikiro cia matanya ma thoko njeru. No akirigiriro kiao gitiegana kuvinga na riu mwako uria urathie na mbere ndwenjeretwe nginyagia muthingi makiuga ni ugwati kuri miturire yao. Na pesa ikatolewa kiwango ya kwanza kutoka county assembly 18 million. Na sasa mahali tumefika, hii nyumba imejengwa juu ya ile foundation ilikuwa ya kitambo, hata hatujaweka foundation. Haina koram ambayo inaweza wekwa mabati gorofa ingine juu. Na tumefika mahali inataka kuwekwa mabati. Mjengo gutukwomora tondu ndurateithia wananchi wa Embu. Tondu wana ni riski. Ana ndwa mauka kurutira wira kuo tutiano na nyomba ingira gweta ina musingi. Kwani mwako wa thirikari ri hangi na kibao kiumo kwa public works. Kionanetie mwaki gwakwa atia na muda na tuico niyo ifatu kwa na kibao kiu. Hatire uguthira mwira kurathie na mbere twi ndumaine. Wavo maugite uria wavere kandarathi ya gwaka thoko eno ndararumbuya maundu ma vatata waki wa cioro pamwe na utambia wa mai makiuga ruvonge rwa miako na rurerwa mare maturigicerie mabati kuvinga waki wa thoko eno na evenya taura kungivotekeka. Riu turakiuga atiriri rekei twakirwo marigiti ira tukwenda ira gututeithia ina cioro ina andu magota gwiteithia andu aria meguku nikio ciona mairi ni andu 1,420 aria ndongoretie na andu acio othe ri matari kioro ri kurathia atia. Riu andu marauria atiriri na turauria atiriri ta afanyi biashara ni mbia cia thirikari iraruta wira kana ni mbia cia andu iraruta wira. Maugite kumana na miario iria ikoretwo kuo kwina andu athatu aria kurerikana megwatire kivaro gia thoko eno mugaru na watho na nikio waki ucio utararumirira mawatho ma miako. Na mwako urakwo haha nduratukenia on hanini tondu turetigira atiriri marigiti eno ri no ikorwo iunite ni andu atatu maratire magithiuruka haha gukakuga uria egwakwo na uria ekororio. Tuwe marigiti iheagwo contractor ahewera ni thirikari agathie na mbere aka forward back maratathi. Wavo mavinyeretie ati angikora matigo kuruvano wa kire wa thoko eno matigwitikiria uthi na mbere makiuria gavana wa kaunti ya Embu Martin Wambora engerere niguo magie na vandu vega va kurutira biashara ciao. Hii mjengo mahali imefika, hakuna fundi wala foreman wala contractor wala mtu yeyote kutoka kwa county government atakuja hapa ngoja mpaka tufanye mkutano wa stakeholders. Na stakeholders ni sisi. Tukubaliane ile njia itafanyika. Turari gwatiriri wira urarutwo ta ina uroneka wi mucuku uguo. Gavana wetu nuramenya, MCA area MCA kuru nuramenya tondu turari gwa mucengo urangwa ni wa county kana ni wa athuri aria turona vathatu. Vanduri Vainoro TV kuma kaunti ya Embu. Beta kwa Peter Mongai.